Voilà, assalamu alaikum wa de Jama TV, assalamu alaikum téléspectateur ben hande kadi en hewti ka télévision men Jama TV, ka plateau men Jama TV, ka émission men ndaru ida mon dawrama pendant joni bientôt pendant 10 ans il en wadde modo e télévision Jama TV mi andintina on tun lawari ko GDP TV ari ko don watte émission on ko on don non hande e jibini Jama TV. Donc we don darde mo partout adna lonka wondon ara mi salmini on mi do weltani on DJ Bella Joli souvent haray ko enen e makko wondi vraiment en salmini Guinée on fop en acciali hay e goto en acciali kadi hay accudo hore mum nano fi mo accia hore mum salmini nedira men ben e bapira men ben e kotirabe men ben e sorirabe men ben e kala mo na dawra malan te ko satti hore mum yalla don ittu hore Allah don ittu e hore jammo ere o wontan o woniri non hande non hiden do salla jabi ha 22h e 23h 19 minutes comme ko don den émission men on haray en adday hande non en god en ko tem molna do den adde don andi zedde je den ala musique donc ko tem wonden adude débat en tem don avant tout d'abord yewten kadi fi piji den dawrama fewndidi actualité ji fewndo fewndidi ka do e Sénégal e ko honno wurirten e ko honno passé mi holi tun hande invité be wata hettade passé do gandi même le président Souci Foli on no wayati no wadi tawat seeda konno olof wireta non hare o lanna harude cellal hara en salmini kala communauté guinéen wondo e darde ka page Facebook ka YouTube ka Instagram ka application hara en actuali hay e goto numéro téléphone on kono wowiri non ko 78 waton 116 82 38 78 116 82 38 ko mi salminta Missa Alpha depuis Koloban en tout cas mon ami mon frère ange be ngure mande nge be nguli made nge bibbe mabbe fo e famille on fo mi acciali ka joddon don darde Jama TV salminen président Chamala Bari Bantingel président de l'association l'Alliance de la sous-région salminen kadi wano kanko Jio Diallo wondo représentant sonnabe be Medina Dakar aray en salmini be moƴƴa salmine Jumayatu ko yeyata don kan gadi en tant que tawado ko alliance de la sous-région salmine Mamadou Binta chargé de mobilisation ka sous-région salmine le vice-président Aissatou Koundara salmine secrétaire général mo inne kanko wiyete Safiatou Madame Bari voilà aray en salmini jama fo mi anditina on joni piji didi hande mi yewta fimu en don andi toujours o émission men do ko wiyete émission ndaru yida donc kala non ko watta ga ko jama ndaru kadi yida mi andini on dum de mari émission 100% musique lundi 14h30 15h30 donc kadi ko yon brancho ka Jama TV ide mari émission labay poy Allah lan don jabi en dara sen hende to impact kiaroy ka labay poy passé kiaroy partout balleon yabe 90 responsable kiaroy mo kala no lami oya e côté balleon en dara salla jabi sen hento kanko Amadou Impact wara ka plateau men labay poy e lundi inshallah sallallahu lan don jabi si fait idon donc andi voilà piji buy no wodi mais sengari ka Impact en souligner piji di hara en salmini jama fop jeunesse kadi jodi be wakam be fondar de mission mini assalamu alaikum e modo mi andi ni on janno e an mi lande kono kadi si jangino e mo donc wada ka régime en salmina kido jama PDG on merci beaucoup salmina fayi makko fo en acciali hay e goto hande mi ara e pewji didi mi hi ko piu gonanda horama dum don ani ni la moƴƴa mi anda non téléspectateur ben kadi ko honno be jijirta de hunde don passé ko sonnajo mengo jomba lagine kamen o adda do o wondi e modi makko pendant 5 ans mo wondi e jiradi astaghfirullah 2 ans bientôt 3 ans manan wi makko modi makko o hebani modi makko bibbe dido ender ka be wondi Sénégal do ko kono non sonnajo on jaka ino bu modi e pi wandanda horema
ɓay kum fetti maladel taali gonga wala fu ko honɗum woni kumpiji musidɓe hari himo wondi imo weldi e suka lagine ton kame kanko on suka ɓe wola e whatsapp ɓe wola e appel vidéo c'est-à-dire pijjena e sapɓe wadday ka téléphone ha suka on wi no falare Dakar kono ala moyen ma jokkita kanko jiwon par ce que modi makko jaɓali o hoota jiwon imposé modi mum wi si Allah walan ɗon jaɓi mi yeeyay walla mi nattalam mi hoota ɓay grand jon falaka ɓeygu mum hoota o wakkille ƴettugol 50,000 francs CFA jonnamo wiya ndaaru kala ko falɗa yeyde yeeya jiwo waɗi tabal no yeeya piiji buy e tabal ngal o eti ɗon ha o mo yewɗude e weldi makko manam e jatigi makko ɓe yewti ha ɓe dakori oya nder no yeyta kon no dajalude paasi on suka mi anda si ɗo nandela moƴƴagoy mo dajalude paasi on suka en même temps o ɗaɓɓani kadi sukaɓe ko wonda e on suka si on suka iwi lagine ka jippo kanko debbonde joni noon o eti ha on suka hendi transport ji mum ɗin suka on déplace lagine kadi ari tawtimo ɗo e Sénégal debbo on eti kadi ha on yiide e on suka kadi mo wondata e suudu ɓe wondi ka suudu grand jon yalta e golle jiwon kañ kadi yaaka tabal mum hamma ka suka on ɓe wona toon ha ɗum probléme noon fuɗɗi yaltude doy pendant 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois un jour tun grand jon wi tek yiide suka on e jiwon gere wi paranna grand jon seɗaɗi yimɓe ɓen ɗon andi tun si probléme waɗi ɓe wiyata a waɗ ɗon accu ko waɗa ɗon ɓe wiyata accu akasa musidɓe ko honɗum konno programme o woniri debbo on yeehi ha fewti ɓeygu mum wiimo ko piiji ɗiɗi waɗantala an andi kadi sino desiri ɗum ɗon wonde harala jokkodiri e suka on par ce que ko minilani suka on ko diggi an kadi ittimo lagine addi komin yoɓanimo passe o ari komin ɗaɓɓanimo ko won ɗon kadi wonden Allah jokkodiri suka on et puis acci Allah kadi kam yeyata ɗon sina darano guerde ɗum ɗon noon mi wata sijude ɗum ɗon dey ko onon wawi sijude ɗum ɗon si tawi kadi on nanali mi fillito hunde nden ko hunde hawnide nde min e hoorema mi imagine tano kono noon aduna ɗo kala ka yiyali o andu piiji ɗin no piiji pajannade merci nombaji en tout cas piiji ɗin no heɓade batti déclare noɗa batti mboma yawno kama bravo mboma wendu bravo mboma artiste guinéen en tout cas merci beaucoup hande si 100 milliards waɗanama kanko nombaji quel que soit alpha no woniri noon ko grâce à mboma menen min wola e gonga min reconnita kadi ko waɗi kon si 100 milliards waɗanama nombaji yo nombaji remercie mboma o wiya mboma mi weltanikema mi weltanike Allah mi weltanikema par ce que nde arnoɗa mi waɗi direct ka téléphone ma mi heeɓi téléphone mi heeɓi caro mi heeɓi pilaphone mi heeɓi meuble mi heeɓi télévision il faut que remercie a ɗum nombaji ɗum la ma ɗum ɗon ala fala ɗo e wowlu fala ɗo janggo waɗa vidéo wowla menen mi wowli men noon haray o wowli ko wowlatake ɓay haray ko ha ɗon ko gaari watti ron o haaɗi haray numéro téléphone 78 116 82 musidɓe haray ko on temmarɗen hannde nene bobon nelani jatigi mum depuis lagine o ari o jooɗi ɓay guere on waɗi modi makko andi o wi ko ma modi makko suɓo piiji ɗiɗi kanko maɓɓe wonda o wonda e suka on jisanelan ɗum ɗon ko honno wonirta jisanelan ɗum ɗon ko honno wonirta merci beaucoup e kala wonɗo darde ka
page Facebook Jama TV ara en salmini ɗum e weltanike ɗum moƴƴa fewndo jama no arde tun seeɗa ka page eɗon andi piiji no piiji pajanni voilà en tout cas kala wonɗo ka page ga en salmini ɗum en accali hay goto andinen ɓe noon iɗe mari programme ji boyi ka décembre ɗo so Allah jaaɓi hara programme ji ɗin fop Allah yoɗi moƴƴu e hoore jam moƴƴere surtout ma programme DJ Bella Jolil on andi programme Bella Jolil on en toroto Allah yo ɓurtu moƴƴude en innadeta programme goɗɗo moƴƴu goɗɗo nde Allah ɗum ko wimi yo Allah moƴƴin haajuji ɗin fof ɓurna noon kadi moƴƴinde mo an on gonga alfajo dara yiɗigol lore mum na añangol goɗɗo la en yewti ɗum ayronke haray ɗon andi kono mi waɗane noon kala fala ɗo participe de ka émission haray régime on accita e numéro téléphone on 76 pardon 78 116 82 38 78 116 82 38 ko noon woni nawte salmine encore grand alpha kankadi fewndo lan andi mo branchi ka émission salminen kala mo no dawro en tout cas no eskosi hande sa daari sonnaɓe gon wadde kon no satti no muusi sa daari goɗɗo yo yango ƴetta ɓeygu ma adda ka saare joɗɗo ange ɓeygu ma waɗa kolo ha o landoma ko yeyete o jonnamo kadi mbuuɗi ma yo yeeyu tawata mo oblige yagol addoya jatigi makko darna kadi yeeso ma wiya kañum si tawi on wonday ko ma wonda e jatigi makko donc haray min à vous à juger comme gonga portoɓe kono noon min haray affaire ji ɗin no ponso pensanni seeɗa 78 watton 116 82 38 voilà si tawi on participe ka émission men ɗo ha e 23h19 voilà si feƴƴi ɗon aray ɗon andi kono mi wurri noon actualité ka Facebook partout jamanu yalta wola nombaji fi nombaji passé si piwum yani tun ka Facebook ɗo aray menen fo men heeɓi komin ɗaɓɓa visibilité allahu akbar eppa joni kalisino ɗaɓɓede mo siɓɓe donc haray ɗon andi kono mi wori noon salminen mboma artiste jo men noon guinéen jo tawi accimo de salminenmo salmiteɗenmo kadi min miɗo reconise piiji ɗiɗi sa waɗanilan mi reconise sa waɗilan kadi mi reconise wallahi waɗanalan mi andita sa waɗilan kadi mi anditay par ce que ko ɗin ɗiɗi a fayaɗi ɗo ƴeɗɗuɗoma ha foro ƴoɓɓi e ñammindoma ha haruɗa ɓen ɗiɗo a fayaɓe on faami haray hande se woli fi mboma mi andini on kala waɗɗo hunde 1 milliard ƴettuɗa jonnuɗa mboma walla darnuɗa galle jonnuɗa nombaji sa waɗani kadi mboma harmagoy sa waɗani mboma wallahi harma par ce que kanko déplacé concert yeehi himo juude kon o wowli kankayno concert o woniri noon o yi tun nombaji no naata no ama ka scène ka omata tan a huraki goɗɗo mais landome mboma ko artiste mo mari parfaitement mo mari droit ndaargol artiste jo makko on ko honto hoɗi mo mari droit yawgol hiwro artiste jo makko on artiste jo immojo makko on mo mari droit waɗangol artiste on vidéo mo mari droit en tant que nombaji waɗɗo tourné Europe tourné Afrique par exemple par ce que Afrique ɗo no fanɗi ko ma yahani tawata o jooɗo pendant 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois hay photowal mboma hay photo pardon mbomade yaafo hay photowal nombaji a yiyata ka comme adresse ka ɗuma ka honno ka Facebook donc à cause de wala téléphone no hulɓini mais quand même mboma waɗi golle labaɗe golle artiste golle julɗan ka ko yagal vraiment c'est pour cela que moi je l'encourage sommet mo jogui on wota goɗɗo déstabilise mo e ɗum yo continue par ce que ko ɗum woni wallugol hande si nombaji heeɓi ɗo 80 milliards ko grâce à kanko mboma a grâce à kanko mboma simo falara ko honɗum de mais ko grâce à lui
vraiment ko weltagol ɗum ɗon kadi merci beaucoup wono ko page Facebook la réunion ɗon arde lan habbi on kadi ka émission ka numéro téléphone yewten ko honno o sonnajo ko honno o suka waɗata o sonnajo makko mo o jombi en tout cas on ƴetti jatigi mum nelani depuis lagine ari ɗaɓɓanimo ko wona tawi joni o woni sonnajo mo worɓe ɗiɗo il faut que débatte ɗum ɗon 78 116 82 38 voilà si feƴƴi ɗon salminen parti ensemble pour le Sénégal on fof Kaylaji Mamadou Salou soni président ɗon en même temps directeur l'ASP on donc andi ASP ko ɓe woni 3e police Sénégal en page si feƴƴi e gendarmerie police ko kamɓe ASP on voilà aray ka côté sécurité publique on andi noon sa innama sécurité publique no woɗi ɓe anda kono sécurité publique ko police ko gendarmerie ko ASP wewonte sécurité publique ɗon andi noon monsieur Mamadou Salou Sow ko ɗon woni directeur général direction on ɗon andi ko ancien aéroport ɗa woni ka Basarem ɗon voilà ka essentiel ɗon haray ko ɗon kala faalaɗo haɗa ɗon en même temps mo mari parti wiyeteɗo ensemble pour le Sénégal haray ɗen souteni parti on soutenen kadi en tout cas ko kala ko waɗete e piiji ɗin fof haray ɗon andi en yawno ka monsieur Abdoulaye Daouda Diallo hiroyɗenmo depuis neeɓi grâce à Elhadji Mamadou Salou Sow mais mbuuɗi okka toon fiiɗi mbuuɗi wowla woɓɓe na ɗi ñamama woɓɓe na ɗi ñamaka woɓɓe na ɗi waɗama mais so Allah jaaɓi mi faama si tawi ko lendi arowo jama laɓɓinanta e fiiɗi mbuuɗi ɗon e so tawi ko jeudi arowo ɓe laɓɓinanta e ɗi fi mais en tout cas fi majji on waway laaɓude e samedi yontere arowo teddugalle mo samedi yontere arowo e waɗa e force mobilisation wawen yawde hawra nokku gotu wawen randude jamma o haalisiji maɓɓe ɗi par ce que haray ɗi ñamaka donc haray yo séréji ɗin prépare association ji ɗin prépare merci beaucoup grand Abdoul Bambara ko ɗon mi salmintamo le président mouvement solidarité salminen Kouyaté Fass salminen kanko Bafode monsieur Balde depuis rue 25 walla wiya Balde Fass goɗɗum e mum salminen kadi Samba Kouyaté kankadi mo salmina salminen Dalanda Fass kankadi vraiment mo salmina moƴƴa ko guiɗo an noon Dalanda mi salminima salminen Houssayi depuis Thiaroye marché Waranka kamɓe fof ɓe prépare depuis ji ɗin par ce que mi ɗarde mum salminen monsieur Abdourahimi Diallo le président l'association Sousi Foli résident à Dakar Djibi Nande Tunti Dugu Mali en salmimo moƴƴa hiɗon andi monsieur Rahimi Diallo no organise tournoi molanaɗo tournoi mo 20 équipe waɗay ɗo terrain Jakali Bakayoko de Grand Yoff donc kala mo anda terrain wonɗo Grand Yoff on côté Pardois ɗa siɗa ka autoroute waɗa reeni terrain on donc sa ari ha Pardois ka ley pont ko ɗon natirta yaha ka terrain hara ɗon andi dimanche ɗen fop en joyi balore nden ton ɗon andi noon dimanche aro 3 machine ton Missira joyi Guémé joyi Boumboli joyi etc acca premier auditeur ka ligne waɗa auditrice allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah oje yaray ko Pape ana na min ɓe noddiralan Pape Ana nam miɗo suivi émission wonni haray temmo men mbilanali famude moƴƴa par ce que ko joni mi nanguitede o d'accord temmo ɗanni ko honɗum temmo ko sonnajo iwi lagine jomba ari ɗo joni noon pour yo raɓɓin ɗin o ari o wonɗo ha o heeɓi ndiyemode makko ɓiɓɓe ɗiɗo e jaka mo jatodirno e suka depuis lagine joni noon himo haɓɓiti on suka aray tawtamo ga walla o hoota joni noon modi makko wi o hootata kanko o wonday kase ko ɗum o jombirimo o wi awa jonnan komi yeeya e jaka fondo makko on ko so yeeyi o heɓi transport suka jatigi makko waddamo o yeeyi noon Allah waɗi modi makko kadi salaki jonnugol mo 50 000 o waɗi tabal o fuɗɗi yeeyude o yeeyi ha e nder ko yeeyata kon
himo yewdude e jaatigi makko ko honno jaatigi makko ardata o eti hawɓe transport jaatigi makko o yeeta ɗon o jonnani ɗimbuɗi jaatigi makko e jakka en même temps kadi o haaldino kadi e suka wondayɗo e jaatigi makko e suudu joni noon ɓay Allah waɗi suka on ari suka on jippori ka on joomo haaldide mum ɓe woni ɗon noon ha affaire on est ce que la tuba seeɗa andi bonkin ko ha seeɗa voilà donc ɓay o ya faami ɓe guere waɗi entre maɓɓe moƴƴa mais enfin jiwo on darti wi kañum si tawi wonda e modi mum ko e modi mum wakkilo waɗa wonda e kele makko ndey donc haɗay simi faami question on kon woni avis jamaji on sujet ɗon ɓenne o gorko taw wonu poɓo han feƴƴita d' accord par ce que min on selon moi min ɗum ɗon on hayye scénario pese mi waɗata ɗum hay scénario watta hay scénario ara ko pese ara ko réalisation ɓenne fop jiwaɗo o rôle ɗo minna mi waɗata d' accord par ce que ɗum ɗon déjà taw haray gorko on non seulement faiblesse makko on no yalti ɗon e ɓenguma ko an jombi mo waddi kama ko an kadi waɗi han o heɓi on départ ɗon fino yoɓirana gorko transport si mi anndi ɗum ɗon probléme ɗum mi piyatamo mi yenatamo ko transport moni wattude e hoorema e haɓɓere goro hoto kamo min an si tawi woni minnema ya hoto kamo tawi woni wona e probléme mi wolata fof minne te woni ngam fala ya hiroɗoya mawɓe hiroɗa mawɓe ma ɗum hajjino waɗde to ñew participa sa buusi miɗo namude haɓɓere goro mi watta ɗon ko mi wattata kon wayno ndi d' accord par ce que ɓeyni wota goɗɗo yawoma yawɗa hoore yawɗa hoorema d' accord ɗum noon min on ko ɗum ɗon mi wari komi haala vraiment mi weltike moƴƴi andi ko noon mi faala avis yimɓe ɓen par ce que jonɗolan on kadi ko kanko tigui kadi waɗa ɗon jooɗi kadi expliquanimmi mi faalano hara hay kanko mi invité mo mi suuma yeeso makko ngon o expliqua kono o wi wo grand y a pas de problème mi kon yittemo woniri après noon kanko réponse makko on si jama on yewti mi yewtay toon ko honɗum kankadi waɗi réponse makko ala probléme merci beaucoup ara mi weltike ara miɗo hiro direction jama tv ko ha pdg on grand jon wuuri guiɗo jama d' accord d' accord probléme ala aray ko enen fo bonata merci beaucoup voilà 78 116 82 38 on nani réaction o ɗon en tout cas c'est un peu gauche hunde nde anɗa hoorema voilà haray kala faalaɗo natude participa miɗo yonti natu 78 116 82 38 deuxième auditeur allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi hono wawi on jaara hino e jang jantum no welde alhamdulillah vraiment mi weltike fi émission mon merci beaucoup no foti no moƴƴi ha merci e say ko fi komin nani ɗon haala fi mon ɗo ko vraiment no satti woni d' accord no satti wonde metti wolde woni en tout cas réaction mo gon noon joni onon kon ɗum marɗo ko conseil on e gorko on ɗon haray komin mari komin conseil amo lañe ɓengu ma wondi ha o waɗima sifenin probléme ji ɗon e haray koye affaire to mum par ce que man hara o hiɗamo d' accord ɗum ɗon islam on haɗi ɗum ɗum d' accord ɗum ɗon na ko daggi ɗum moƴƴa fes d' accord vraiment noon jarama vraiment noon jarama merci beaucoup mi wiyetani kew moƴƴa awaw ok merci beaucoup 78 116 82 38 78 116 82 38 haray iɗen habbi réaction yimɓe ɓen on yi ɓeɗo wol ɓen ko ɓe wi oɗo wi voilà ƴetten kadi goɗɗo ka ligne allo assalamu aleykum aleykum salam on jarama de on jarama hiɗon e jang jam tan alhamdulillah onon alhamdulillah ɗon noddami on ɗon make onno on noddama rasme Touré Ousmane monsieur Ousmane Touré oui ko ɗum fewndi toon jam tan alhamdulillah ɗon e jam alhamdulillah famille ji waɗa alhamdulillah no muña ok miɗen suiva on ɗo en direct merci beaucoup Ousmane oui ara min temo min nantinɗa
D'accord, mi artu e mun seeɗa quoi. Oui. Ko sonnajo wonno ko suka jombi. Oui. Yettimo lagine addi Dakar ɗo. Bon, tawi noon on jiwo avant o jombede himo jaatodiri ton e suka kamen. O wari o wondi e ɓe modi makko ɗo ha ɓe heɓi ɓiɓɓe ɗiɗo. Donc ene ko ɓe wondi ɗo kon fof himo yewtude e jaatigi makko lagine. Ha jaatigi makko propose mo kañum en tout cas wata wonde ɓaw makko manam solon. Il faut que o ya hoota walla kanko ara. Modi o kankadi jiwon o yanani modi makko inni o hootay. Jiwon o inni no ala hodde fewon ɗo taw o wi awa mi yeeyay. Modi makko wi problème ala ƴetti 50,000 francs jonnimo yo yeeyu. Fiyo ɓe wondu ɗo ala tanda. Ɓe wondi noon ha e nder ka o yeeyata kon. Jaka o ɗaɓɓino paasi ha o jonnani jaatigi makko. O ɗaɓɓino kadi hay suudu ko jaatigi makko wonda ga o ɗaɓɓino suka ko jaatigi makko wonda e mum. O eti noon ha o nelani suka jaatigi makko on ari. Ɓe wondi noon si garanjo yalti. Kanka do yalta. Yeyi noon ha affaire on esclati andi quoi. Gere woni hakkunde maɓɓe seeɗa. Ñande go tum ɓe jooɗi yewtere debbo wi ko piihu gotum o yawawantamo. Ɓe wonda hara mo wondi e suka on walla yo suka walla e modi makko darano gerda. Voilà ko temonno. Bon. Donc ɗon no welire gilde. Kanko jommuɗo jiwon addi moɗo. Oya ko dewgal makko jooɗi. Tawi o hudide modi makko yonali mo o tawi ma o waɗa ɗum ɗo. Donc ɗon goɗɗo wiyata gorko yo accutu goɗɗo wiyata yo ɓe wottu. Ɗon haray kanko gorko on imo duwa andude hoore makko. O récupére ɓiɓɓe makko ɓen. ɓay mo andi ka o itti o bugomo ka ladde o addi mo. Fami o ƴetta o ya o place o ya ha o hewta kala ko jokki o accita o ya mawɓe o yaɓen ɓay ko jikki o okkitano o hollita mawɓe ɓen o récupére ɓiɓɓe makko ɓen o ɓiɗɗo ɓeya ɓen ɓiɗɗo o yon e junngo ɓeya. D'accord. Hara wona bonugol jikki en waɗu ko par ce que forcé e wonda forcé a tendu. Donc c'est wondi foti sincére no la hara toujours foti hay goto het famille o. D'accord. Donc hara mi mon ko. D'accord. Merci beaucoup Ousmane. OK, merci. Merci beaucoup Ousmane Touré 78 116 82 38 kala fala do participe d'émission yo natu ka 78 116 82 38 gonga wala me bantuwate ko aray ko sonnajo mo anda horema wonno ko jomba suka wonno do Dakar do jombi on sonnajo yettimo addi Sénégal do bay waddi mo Sénégal e jaka on sonnajo don non jaatondirno e suka depuis lagine donc o suka on dal e jiwo on wurtondiri ha tawi ma jiwo on nelana suka on ɓerɗo en tout cas affaire on way bombe classe 78 116 82 38 allo assalamu aleykum. Assalam. On jarama dey. On jarama grande. Ilo e jang. Ala ton fo. Alhamdulillah ɗo noddami hoto ɗo make honno. Miɗo make Ibrahima miɗen jooɗi Medina. Monsieur Ibrahima depuis Medina. Ko fi ha ɗon ko kafi nombaji on ɗon ko gonga nani. Awa nani. Ɗon yewtugo kafi nombaji on. D'accord. Merci monsieur Ibrahima. Ok, merci beaucoup. 78 116 82 38 78 116 82 38 debbo ko honɗum réaction mo gon e gorko on e o debbo parce que debbo on gorko on jombi debbo on dewgal sunna e farila addimo joƴƴini ka mum debbo on ɓe heɓi ɗi ɓiɓɓe ɗiɗo e jaka debbo on no jooɗodi e jatigi mum jatigi makko no lagine o wurtidi e jatigi makko moƴƴa mo jatigi makko no arda walla kanko o déplacé o ɗo o hoota o wi modi makko o hoota e modi makko ni o a hotta fewndo ɗo
acca yetten goɗɗo ka ligne assalamu aleykum. Waleykum salam. On jarama ɗon e jang. Alhamdulillah ɗo noddammi honto ɗo make honno. Ɗum ko Amady Julde minete. Monsieur Amadou Julde Diallo depuis Asalem. Monsieur Amadou Julde Diallo depuis Asalem miɗo heeɗi yongo noon kay réaction mongo. Ok ɗo de min ko agent ko miɗo kon. To haray gorko on doga pinnane ko yawede no muusi kono yawtede. Voilà. D'accord. Min ɗon haray ko mbaɗi ko min ɗon. Sina gorko o tawi tawa ay debbo yimmi ko wonda walla ɓe seeɗa ko minnemo ƴettu e gorko on o wiyani ɓe seeɗa de wo ko ma o wonda e jatigi makko sina o e ndaara no gerdi o ɗon haɗa komi jarata min ko min ko a wona ɗuɗɗum wondaala komin raɓɓude feeteede mi hollitaɓe mi jonnita makko ami ɗona piyango na pingol ala fu d'accord an dal point de vue ma ko ya ɗaɓɓu tun seede ɓe jonnita sonnajo ɗon harate ko yini ko mami ka maɗa wonda no wonduɗa min on ɗum no a wiyan o ara d'accord merci monsieur Julde Diallo. Allez, 78 116 82 38 78 116 82 38 salmina wombe ka page Facebook ou bien fop fondo 55 personnes, il y avait 60, il y a 80, il y a ara donc be andi témon ko temandawr man en tout cas mi do reni kadi commentaire ji ding mi do weltani o moƴƴa o do tem ko wada do tigi tigi nun natri case ko wada do on tigi jodi yewtimmi dum o wilan DJ Bella miɗo faala ya débatté ɗum pour yo ayen andu haray woɓɓe kadi ko honno waɗi wonirta fi rewɓe sonnaɓe mumɓe mais quand même iɗon andi piiji buy no woodi wowlatake si wowlama ɓe neɗa ɗuuɗi haala walla a duwaka wode ɗum alors que c'est sensibilise ɓe men ɓen aka télévision ji men yewten ƴetten goɗɗo kaleñi assalamu aleykum. On jarama ɗuytanelan télé on seeɗa non ɗuytanelan télé on seeɗa wala allo non voilà miɗo heɗiti yongo noon kay ɗo noddami honto ɗo make honno min mi nodda depuis Yera ko make Mamadou Aliou Diallo monsieur Mamadou Aliou Diallo Yera koko dara satina on jarama mbiɗa weltani o moƴƴa nam ko fi o programme o déclare ɗo nam hunde so waɗi haray ko kala gorko jogiiɗo hakkil haray koye fof waɗa ɗum ɗo d'accord kala yaaɗo ko julɗo sa yaade jombi ko jombiɗa haray ko fiya wonde mum d'accord joni noon so tawi on yeehi ha ɗum ɗo action ɗo dugi angal jinnugo yewtere debbo holli faali mum d'accord gorko on kañum kadi yo waɗu ko debbo faala ko o ɗumanara so jaale hoore makko d'accord sino jaatigui an min e jaatigui an si a wonday simi wonay ka dewgal an ɗo mi wonda e jaatigui an ko ɗum woni jonni tan hoore an mi wonda e jaatigui an en jokka programme ma en tout cas aray min ko ɗum ɗon ala yahugol law mo ala piiro ala sonko mi waɗa komi tori on ko si tawi ni gorko ko ɓerde gorko jogui yo accitir debbo saabi Allah ka debbo on accitimo ɗo acciti ɗon debbo o daremo o wonda o jogo ɓiɓɓe makko ɓe d'accord d'accord haɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi merci on jarama ɓe yera ɓen fof salminama voilà 78 116 82 38 78 116 82 38 era en salmini jamma fof en yeggitali hay goto en arta joni kadi so Allah jaaɓi ka deuxiéme partie ɓayɗon andi ko sati kon no laati DJ Bella jooli long fort number 1 sa génération donc jamma on ko ɗum wiyata acca réaction kombo kadi woni ka leñi ɗon arde ka o ronki par ce que ma yetɗo lon ko honɗum onon watta selon ko onon donc en heɓi réaction ji seeɗaji woɓɓe wi ko en accitu jiwon bon c'est à dire wolɓe ɓen fof de ko konngol goto wowli acca debbo on ɗon andi donc ari imo somodi e ka buumi c'est à dire mo jokko buumi quoi donc Allah noon buumidi ka buumi kon voilà aray ɗon an noon feƴƴi emo kala watta noon ila voilà 78 watton 116 82 38 minna kadi assalamu aleykum
allo on jarama de no marsude alhamdulillah ɗon noddammi honto ɗon make honno men noddan marché grand ɗo make Souleymane Diallo marché grand yof monsieur Souleymane Diallo oui monsieur Souleymane Diallo miɗo heeɗi yongo noon kadi réaction mon manam ko makuɗo gon ko fiɗite mi nana seeɗa ko sonnajo ko suka woni jombi sonnajo addi e makko ɗo wondi e makko ha ɓeɓiɗi ɓiɓɓe ɗiɗo ɓay ɓeɓiɗi ɓiɓɓe ɗiɗo e jaka sonnajo no somoduno e jiwo kamen no somoduno kan e suka kamen pardon joni noon e nder mum jaka suka on ɓe sonjidiri pro ma suka on ara walla debbo on hoota joni noon debbo on darani modi mum wi hootay modi makko wi ala hodde ni taw non o wi awa mi yeeyay modi makko ƴetta 50 000 jonnimo yo yeeyu fi o ƴettiti o moƴƴini tabal mo yeeyude ɓay o moƴƴini tabal mo yeeyude e jaka e nder mum o yiidi o kanko e suka on noon ɓe yewta ɗon ɓe famodira pour no suka on arda allahu akbar o nelani suka on o ari o ɗaɓɓani suka on hay ko suka on wona joni tawi noon suka on si tawi modi makko yalti eyi ka suka on woni ɗon noon ɓe woni ɗon noon ɓe woni ɗon noon ha affaire on andi ɓay affaire on andike après donc ñawore waɗa ha nandi jiwo on tawi yo wowlu ko woni ka ɓerde mum kon yo wowlu ko woni e mum kon ka o wi wo si tawi o e jaaɓi ɓe wawi wondude e modi makko wonda e kele makko sino e modi makko darno guerda allahu akbar an mi nani ko yiɗan ko d'accord min ko mi wiye mum c'est à dire pour an min joomo hakkille watta ɗin piiji d'accord jogiiɗo iman watta ɗin piiji jogiiɗo hakkille wonɗo e hakkille mum tigi miijota ko ɗum ɗon ha woola ɗum ɗon devant public en tant que julɗo en tant que pullo est ce que modi makko dowa ka darde o debbo si il y a quelque chose pourquoi il y a quelque chose o gorko déjà on wi aɗa wondi e gorko on laggine toon avant de warde ga mais o gorko no wawi mo ñamminde d'accord oui ok mais debbo wona e sago mum so waɗa so waɗa ko wola ko no walluɗo kon devant public en tant que keleyaje mais min e sikkan debbo wona sago mum d'accord min e sikkan d'accord wallahi lasi d'accord saɗɗo fijumaro tum mi sikkano no jaranimo ha o devant public devant julɓe fof Allah en tant que jombaɗo o joɗɗo e fof ha o woola ɗum no goyna kanko dal soit makko on ko si modi makko acca o wonda e kelere makko on so walla so modi makko tata wonda e kelere makko on o darano waɗa en tout cas jogiiɗo hakkille pour an min wonɗo e sago mum pour an min mi sikka o waɗa e on réaction ɗon d'accord pour ndemi mi sikki an d'accord y a pas de problème merci beaucoup weltanike o moƴƴa voilà en salmine ɓe aslem ɓe Grand-Yoff ɓe Yara ɓe Médina ɓe Rebeuss donc Niayes-Thiokel tout le monde en train de regarder Ouakam Parcelles to e Grand-Yoff to Yoff to Ngor par ce que ɗon andi hande mi yeyimte vraiment télé no nangata no lappoy en tout cas télévision Jama TV c'est pour vous musidɓe haray en artay tun ka juge men acca goɗɗo gayno ka ligne assalamu aleykum ayno annon ko annon men sohli an o debbo ayan o wiɗo naatu kadi 78 116 82 38 par ce que hande ko onon woni ɗo voilà aray tigi tigi on mi antini on tun anniversaire o émission mo on ɗon darde ɗo anniversaire makko on c'est à dire chaque année en feeta e fi makko fijen jalen anden est ce que télé no darede anden est ce que DJ Bella no darede anden est ce que on soutena émission on andon est ce que men anda est ce que iɗon welti ko wonɗen e wadde kon ko ɗum si waɗantemo fête à chaque année e waɗanaymo fête rowani e wanno fête makko en tout cas jama on nooti machallah hikka kadi ɗe waɗanemo fête le 2 décembre ɗum au lycée Kennedy ɗo en tant que télévision o wonɗo mi arta e taw ka ligne allo assalamu aleykum
allo allo oui on jarama jam tun nala ton hiɗon e jang jam tun hiɗon noddammi honto ɗo make honno ndewne Munas Wakam Munasi Wakam Munasi ɗay jang miɗo jam donc Munasi anani hunde ka yewta ɗo kon ɗum marɗa ka yewta ko marmi komi yewta ɗon debbo on ko dugula bon eyyi ko waɗi mi wi debbo on ko dugula goɗɗo yangota ko ha tawa ma ko mawɓe ma ɓe ƴamama jomba ma dewgal sunna e farilla addama fuɗɗo ɗon jiido nam yeetoɗamo an yiɗa faala ngeygu e jana ngeygu faalaɗa kono jokkira bonki ko honɗum diwi sari lappi sari ko honɗum accanta muudima dewgal sunna e farilla o yango ha o mottidira o heɓa coggu makiti o jonnama ya yeeyo tawa ko on économie ma ƴettata jonnana dubaru on paasa ara tawa ma Dakar tawa an ko on toppitotoɗa miɗo haala ñawore no joƴƴine wallahi modima yango ha maaya heɓata rewɓe ɓe yoɓe selu fiji ndaruɓe mari moodi d'accord modima yangoto ha maaya heɓata o fembay ɓiɗɗo mo jibina sa wondi e gorko o yonatama lillahi wa rasuli certe yahana ɓuranɗoma on selama o yahana goɗɗo goo d'accord billa gorko o yurmilan no metti bela way sa yino mi wooli uni muuɗi unanama muuɗi no andi tono ko una vraiment Munas la waali ko salan ɗo miɗo darama mi tawi ko veni naata quoi merci beaucoup yo selumo o danko boboɓe makko ɓen o ƴetta Allah jaatigi Allah ñaway d'accord jarama merci beaucoup Munas mi andi vraiment ɗo mettima trop en tant que sonnajo ɗimmojo ma mi weltanikema noon moƴƴa réaction ma sincèrement parler par ce que ko sonnaɓe mi ɓuuri faalede yo naatu e o débat par ce que ɓay suka on jooɗina namin tun kadi o fillitani mais o gayno fiɗɗanallan tum min e hoore an e angal moƴƴugol lan mi wullu mi gondi ɗin arno ɗiɗi kanko ɗigoy no garan fentu mais sincèrement no satti par ce que hunde nden ko hunde kanude hunde nden ɗawrema wowlatake fof mais na bon ko waɗi mo kala ko waɗi wo ko hoore mum ɗum ɗon ɓaynayi wolu fenade mo kala ko waɗi wo ko hoore mum merci beaucoup aray 78 116 82 38 ara nane lan arande on ka anniversaire DJ Bella ka anniversaire émission o mon ɗo darde ɗo ko ɗum simi wiyete o anniversaire ɗo ko wiyete ndaaru yiɗa oɗo yappa musique en ɗo en yimata en amata ɗo yimugol ngol amugol ngol fof koye lendi 14h30 et 15h30 100% clip ɗon en fija e jalen waɗen sanakuyagal mais ɗo ko émission mon ɗawrema sa heeɓi thème mon ɗawrema en tout cas no arde émission on addanan thème ma on mi jonna numéro téléphone kano tollan ɗon yewton thème o si ɗon faala ko whatsapp waɗtomo vocal min mi jeɗoto mi heeɗo moƴƴa mi analyse est ce que no duwa waɗede ka débat ka télé c'est duwaka donc hande invité e men ɓe woni ɓe arali ko ɗum waɗi so tawi waɗen woni débat o min to sinon mi ɗaɓɓuno ɓemi yewdida e mum seeɗa mais nak on ɓayɗon andi woɓɓe aray ɓe ko yetteji sowɓe ɓenne ɓe aray ɓe ɗon garde acca ƴette goɗɗo ka ligne assalamu aleykum allo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah jaram nala hiɗon e jang alhamdulillah ko tigi mbiɗa jooɗi nam ko kanko ɗo noddanmi honto ɗo make honno ko Dieynabou Pardois merci madame Dieynabou Pardois Dieynabou no waɗa e jang jam to alhamdulillah noɓe Pardois ɓe fof ɓe jang ɓe jang yettigol merci beaucoup Dieynabou waɗa lan heeɗiman kadi ko débat mon ɗon mi fara ɓesde seeɗa bisimilla Dieynabou ko on ɗon gonga oɗo debbo wi ko on ɗon ko dugula d'accord puisque so tawi mo yiɗidirno weerde filaw no ɓay ko bikino ɓe yiɗidiride fi ko wonno jiwo e suka ado jombede awa o jaɓatano e jomba mo acceno on ɗon jomba mo o jaɓatano moodi makko ɗo acca oɗa jomba mo ɓaaray ko on ɗon o yiɗi d'accord ɓey ɗo ko yawre moodi makko o woni ok
donc kay ko dugula kay ba ko do wi ko non kay ko dugula ya gal sama donc jeena ba tay day goddo aja bay jombi do harama ko bom fettata hakkunde mo normal way voilà ko modi makko woni hida si mayu no modi makko no jokko tan ko be fayas ke ko dum non ko ni ngene surtout ko be buta ben kanel sare dum na braka d'accord aray do a changer de temps kadi o changer kan do hala makko dal o jokko modi makko dan ko bi e makko de d'accord merci Jeynabou. Voilà, merci Jeynabou Pardois mi salmina do jaariw kay kadi bokko do ka majina hulali salmina kadi groupe majina hulali on fo sera sarrival on foti foli rewbe serenene goto en tout cas kala mon daro en tout cas no do e sere commandeur sere janga territoire on kadi en salmini dum moƴƴa sere 13 basim bari do gandi kankon no mare jangon rowani basin aray mi salmini moƴƴa en groupement on fo mi accale goto donc 78 116 82 38 aray sallahu la no jabi samedi le 2 décembre l'anniversaire émission daro yida on haray do gandi ko kajjatu lelu ma woni ko adduden ko fijana en kanko e fils de marga boyjomo bunaya mali e petit DJ hodudo karim kadi andi sayni petit DJ bussi anda petit DJ ko payku yimo hum kanko kadi won kun do e Sénégal fewndo do kon non ko mo kuulu andi non si min on kuulu min sanji min on heri ko jaadi fere sigiton ha memo yo ka memi ha le miro leto donc ha ka men dongol tuuma dowga haray petit DJ kan kadi men kadi ko artijo amen on non pour l'instant fewndo donc si min on kay non fils de marga ko paykun kum bunaya mali kan kadi bunaya fop fewndo hibe inni ko kanko ni artijo mabbe on na non fi en ƴetto kajjatu leluma lagine ha do hewten do ngani labe leluma fo santos de leluma ray nde nyanda kadi fo no habba ka lycée Kennedy do anniversaire long ngade do ngani non kadi ko enen e souci fole woni ko collaboré hunde ndey président on de Abdourahimi Diallo acasi feƴƴi don haray do ngandi tournoi on kadi match on dimanche de mari 3 match 13h00 e premier match on ko Boussura do ngande Boussura wonno ko piya nyanden be arde deuxième match mabbe on deuxième heure on ko Geme woni meeda memude don balare taw mais Geme salla jabi be joy e 15h30 kambe kadi premier match mabbe on be fotta e Bumbuli troisième heure on woni mi andali taw ko hombe woni e juude mais salla jabe ngarta e mum idon ande kadi match premier match ko journo kon e Misira contre voilà lo ngandi imasi fe ika télévision Jama TV donc salla jabi kadi samedi aro inshallah 22h 23h si émission ji din gasi on dara kadi match ji din en direct ka Jama TV merci monsieur Mama Salou le président Sangaria président jeune Sangaria jong salminen kadi grand Kaba salminen Mariama Kesso depuis la Guinée feondo donc mo yeyira ko kankadi fatunde salmino moƴƴa e salminen kankadi sereji din fop en accali hay e goto kala mon daro mano don mari association e sere en salmini dum kan alpha Mr Alpha kan kadi mali depuis Koloban hara en salmini dum hido andi mare jomen pare jomen ngon pare jon ko monsieur Mamad Salou le président jeune Sangaria andi Kaba Sangaria badde le boss hara de nyande kadi mo nawna jalay parce que kajal lelu mano yona en sow fils de marga wi ko samakala petit DJ wo ko pagay e artiste be kadi artiste be go hara na fala be arde surprise ben wi a DJ bela menem aboyi wadande men goddu menen artiste on ha hande men récompense ali me hikka men ara men taw anniversaire ma vraiment ara mi salmino mi weltani ko moƴƴa en tout cas ko c'est nous dans nous gonga porto ben haray émission men on non baydo ngandi ko woddido de s'adresse on peut salminen jama fo jo Diallo salminama Safiatou Malal Ajadu Kundara Ummu depuis Liberté 6 voilà Ummu de Liberté 6 salminama vraiment salminen gadi wonu Diaray depuis Grand Dakar Wuri Hawa depuis Grand Dakar be fo salminama moƴƴa salmina Aissatou Bari aussi depuis Grand Dakar Rama Sarane aussi e Houssay Sarane be fo be salminama Nafisatou et Hasanatou aussi fop no salmina depuis Grand Dakar donc c'est fait arti Medina
salminen kadi sonnaɓe ɓen fof Medina ɓe andaro mandugano wano julde mo colonel julde Dalaba ɓe fof ɓe salminama de piñay cokel salmina Boubacar weldigal aygel kan kadi Boubacar kollangel darum pardon kan kadi mo salmina depuis ka restaurant maɓɓe to e ñay cokel salminen kadi wonɓe katali président maral ɓe fof no gollude fewndo walla bimbi Mr Banga ara o salminama moƴƴa Aliou sécurité kadi ka yeb DG depuis Wakam kanko e ɓeygu makko salminemo e kala ko woni kankadi fewno ɗum ɗani mo darde émission en salmini ɗum e salmine kadi Aliou Café vraiment la weltani o moƴƴa mi accali hay goto Aliou Labe donc 78 116 82 38 daren sen heɓay der avant yen yewtu ko honno suka on muji waɗugol ɓeygu makko ko honno ɓe mujjiri hunde nden haray kala faalaɗo artude no wawi artude ka ligne passé ɗen heddori 10 minutes donc seltike 5 minutes mi yewta on ko honno suka on kañum kadi gerduno ha Allah walli ko walli kon par ce que woodi wiiɗo ɗo essaye o ñammina acca ƴette goɗɗo ka ligne assalamu aleykum. aleykum salam. on jarama ɗon e jang. on jarama no ala to. alhamdulillahi. eyo yonka émission. meɗen ka émission grand ɗon make honno. merci beaucoup meɗen ka émission mi famali aɗo ko no falawde karamo ko Mamadou Winda Diabo depuis Lagine Konaki e Lagine Télémile haray kamɓe kadi ɓe salminama mi salmina kala ko wiyete ADKP on fof ken kon joolil pellel mi salmini ɗum vraiment ƴette goɗɗo ka ligne assalamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullahi. on jarama ɗon e jang. jarama koye DJ. alhamdulillah ɗon make honno de ɗo noddami honto. kora min ko Mamadou Bella mo kajjatu mo asi. D'accord ɗiɗon e jang. alhamdulillah famille foraji. alhamdulillah minen heeɗi on hono kay réaction mon gon ɗo. wa mo hollugol ko satti walla ma debbo ko duguɗa. d'accord. imbaji tin dewgal sunna farilla an etani to mappeji ɗi fof woni ha on jiiɗoti hay si on jiidodali way ɗum woni samakal e soobe yadata on ɗon wawa wadde ɗum ɗo d'accord. ɗon o yawi modi makko o yawi mawɓe makko en d'accord. donc so a yiyeke modi makko ko mawɓe makko ɓen o yawi mum taw so teddinali ɓe so teddino mawɓe makko ɓe respectata ko ɓe hokkimo ɗon dewgal sunna farilla o jooɗo respecta o teddina modi makko o jogto ɓiɓɓe makko ɓe gonɗo wona sanjaa way ɗon ko gonga. D'accord. Merci beaucoup mi weltanike on. Merci beaucoup voilà très bien jonno en artay ka suka on kañum kadi wanno ɗon ɓay buy wiɗo goɗɗo wino suka on ko dolberi suka on wonali dolberi e suka on ɓa Allah waɗi famille fo jooɗike ɓe yewti jiwo on jaabike ɗum ɗon suka on kadi vraiment o waɗi ko devoir makko ko ɗum o waɗi suka on kañ kadi ko kono o ɓe sonnaɓe wori ɗo ni o ƴettu ɓiɓɓe makko ɓen ɗiɗo o wi mi piyatama mi yennatama ko sabu mawɓe ma ɓen par ce que joni mi artana on mi gaynito mawɓe jiwo on c'est-à-dire kamen hay ka ɓe ñaama ko probléme mais Allah no taƴinani suka on o añana mawɓe jiwo on déjà si suudu si ika maɓɓe suka on waɗ ñappay ñaamete chaque fin de mois himo acci kadi ko ɓe ƴetta saku hummaro nene jiwonde baba jiwon feƴƴinino ɗum ɗo fof jiwon hino waɗude jiwon wi kono ɓay ɗum ɗo fof a anditali miɗo ne'ude miɗo wakkili waɗangol mawɓe ma ɓe fiyen wondu ɓayla reni ça ne va pas chez vous a jaɓal ɗum ɗon min kadi mi piyatama mi yennatama kono enen ɗiɗo an kentum min tum an tum min e an ha hewto yen ka nene ma suka on kadi ko ɗum waɗi suka on ƴetti oto ɓe fof ɓe yetti ha jiwo on ƴawi kam mum
yawti ko jiwo on haddi kon yawti ka jiwo on haddi kon suka on ala jiwo on ala ko non jiwo on suka on nattiri jiwo on ƴettin kay gadi haɓɓere goronde watti ɗon wi modi eyno jiwo mon on ko ni mi ƴettinomo kamo mi jonitiri on moni ɓiɓɓe am ɓe no Sénégal jiwo suka on kadi ko ɗum waɗi en tout cas kanga ɗo natnoya o nattiri mo noon oya paɗe mo 500 francs e wudere e bodi o kadi ko noon o nattiri oya ha hewɗo e mawɓe makko ɓen fuɗɗi wullude hikka baɗo o wi nene ɓe wi na o wi kala ko mi waɗanay no si Allah jaɓi si meeɓi feere noddela mi waɗanay on kono oɗo ɗaɓɓe goɗɗo go ko okkitiron mo haray mi yallike mo ko yallilan ɗon mi yallike mo donc fen on ko ɗon suka on ko ɗon wilan fen on ko ɗon hande kadi bon caɗaɗi jiwon kan kadi jokki haaju mum jonnon suka mo kelodirno on on hino Dakar ɗo no jokki kay kadi golle mum no gollude ayi donc fi ko Allah watta kon haray merci beaucoup e kala wonno ɗo heɗade Jama TV merci e nodduɓe fof merci beaucoup mi andintina on ɗum so Allah jaɓi haray anniversaire émission daroyiɗa on ko samedi le 2 décembre ɗo e lycée Kennedy en face monument Colobane haray mi torike mi jama fop ɓe participe en tout cas ɓe wawa wallitade ɓe wawa wallitade menen animayɓe ka télévision ji ɗin jonnaɓe ko welataɓe haray ɓe darude par ce que fi on ɗum min yata ka goto men toro ɗum kono noon sa an kadi sa ƴetti 3000 francs ma a soodi bi a addi a ari a participe no wela men min anda hiɗen wondi ka nder ɓerɗe haranaka téléphone ɗo tun alo DJ Bella ko watta kon no wela men etc comme ça donc aray mi salmini jama fop mi yeggitali hay e goto kala wonnoɗo kañ kadi darde Jama TV merci merci Diangacatu mare men on kan kadi tawado ka Pepsi ensemble pour le Sénégal merci beaucoup merci Mama Salou parrain on merci merci monsieur Sidi Ndeloji ka parrain ɓeɓe tawa merci beaucoup merci Souleymane SB Vision merci et merci tout le monde en accali ha e goto en ñinnayi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu émission men on lanni en wi en lendi 14h30 15h30 merci beaucoup merci à vous tous.